Ebi byabaho muri kigo rw'abanyamakuru rw'Abany'ishengyero kandi rwabembera Abany'ishengyero kurwo muri Kigezi hamwe nabo abari mu byoburambuzi. Izindi enguuto no kuruga Kisoro uri kuza mu Gahinga, urundi rugudo no kuruga Kisoro kuhika Bwindi, urundi no rugudo kuruga Rubuguri kuhika Muko, urundi no rugudo kuruga Bwindi kuhika Kanungu. Enguuto ze zona zishemere gukorwa habwokuba niho gavumenti eri kwihesete nyingi omu byentasya ebya tourism. Ekifo kyetwogerako kati ekifo kya Bwindi kyetulimu kiwaayo 60% ya revenue egenda mu ya national parks zonna. Kyekifo kirimu gorillas families 25 ezoyinza kukyalira. Naye kati obuzibu bwe tusanze nti enguuto oluguudo lwa kilometers 44 kitwala essaawa 2 mu kitundu kutuukayo. Kati ffe abagenda wabweri ntuleeta abalambuzi ntupromotinga omuntu agenda kutuukayo n'agamba banange kino kiki. Greda yasembayo kuyitamu emyaka ng'esatu ewedde. Oluguudo lujjudde amayinja twogedde naye tuwali awulira. Aba bayongera bagira ngu Kisoro niyo rukugita Uganda na Congo hamwe na Rwanda ukande enguuto zo mu kyanga eki nizitambuza abarambuzi ebyokurya hamwe n'ebindi by'obushubuzi ngu zaba zitakozerwe ihanga nirija kugaruka enyuma mu byentasya. Omuzungu ngavudde Bunyonyi agitambulidde ku tamaka tayagala kugenda ku Maramu n'oluguudo rubi ngagenda Kisoro ngagenda Bwindi, so basalamu ne bagenda Katuna tamaka eri tamaka kuva Katuna Kigali mpaka Kyanika ku boda yaki eya Uganda, ate kuva Kyanika nayo negenda Kisoro mutawo nosanga mutamaka. Rumu wari abagenya abanji abaja mu Uganda tugambe nka Bill Gates. Omuntu kagamba ngo Bill Gates aza bukimbiri wari wa Kisoro, abantu bagamba nalimba. Bill Gates aja enyonyi ne muteka Entebbe obana muteka Rwanda, nibaja n'enyonyi ne muteka ku kisawo Kisoro, akwata kanyonyi karara nikamuteka ku hoteli ndara. Kati nogamba kati abaja kujja naje nogamba naye wanolyo government. Aba bashaba n'akakiiko aka Uganda Tourism Board okugarukwamu hakazaho abantu abino obukugu omu byoburambuzi. Gashaka Jime Muhumuza.